I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu i danas imamo novu igricu Standoff 2, odlična grafika, sve odlično ubija, brate. Pauzirat ću vam video dok se meč ne napravi, pa se vidimo. Evo ljudi, napravio se meč, idemo vamo, evo. Počinjemo igra, moram izabrao oružje, neko drugo uzet će ovi snajper, AVM, odličan je. Ubio me odavde. Oj, si snajper. Evo. Da. Evo ga. Vamo smo došli, sad će ovih. Evo ga. Jednoga smo skinuli. Ruka, brat. Opet je. Vamo, trija. Ne kuži, pa ubija, brate. Pa nemoguće, neće više snajpera, sve ću imalo napada. S ovom puškom. Opet su nas. Ubijemo. Evo, ubu smo jednog. Ovi su se naredali. Nemoguće, kako ruka. Ćemo opet snajper. Lik. Ej. Pogođen je. Mrtav.
Kakav snajper. Ovo je neka kopija CSGO. Na igrica. Bum, evo toga opet. 5 kilova. Prav. Kako padaju. Ko tam je drugi? Skoro smo ga. Ste došao nam je lik u basu. Doli. Vidi. A ti si stasać. Tu. Gotov je. Koknio sam ga. I ovi ima ovaj snajper. Ali grafika igrica sve kida. Kako je ovo moguće da čovjek ovako dobro igra? Liko uđu u bazu. Nemoguće igrati u igricu, brate. Da, ono. Ne. Ali dobro, tek sam početnik, pa sam igra, ali baš ono rokaju. Kako je ovo teško. Isto da igram protiv hakera. A kako bacim? Gotov je. Gotov još jedan. Pucaj. Da je u glavu.
Još jedan kill. I meč se završio, 12 kilova imamo. Dobar sam, početnik sam, tek sad. Dobili smo 5 ovih novčića. Eto i to bilo to od ovoga videa i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!